Amasa penin part five piu patin katang bain ting le the bridge and the vessel si nabon sabi ni la pa kain bolin tu ni la special guest ni holim video hi le uh, pu reverend thong khose haukip mahi tu le tu chairman KCLF Cookie Christian Leaders Forum ma chairman atu jingla hin ma to ina sei khom dio topic chei a hele church le politics akisam kaina ina sei khom dio hentin ama sa penen pu na phatman tam ta the bridge ten hen pi jin na chunga akipa thu khain sein na tuni hla a hi interview chat zong hello holim na ki holim khom na hi in nammi pi ten a het diwa na sei nom dong tam ta om ding hin chong chu phat kain pi de hin ai wangin ama sa pe na nei sei pi diwa ka dei chu KCLF ETA hong ki forma chuting le EP tup le doya hong ki forma chuting le a function hi EPP ham ti chu brief the in ama opening remarks in nei sei pi le chun Bảo mê tu tu trận đấu chairman trận vốn cũng ghét cả bọn ấy chairman cần hiền hiền vice chairman na kaum kinin IP yang la Cookie Christian Leaders Forum hi tu masang chun Cookie Christian Leaders Fellowship ya anak ki put doa ningkum changya chu fellowship changge anahi anachi tu kumachu ningkum kumpichai kona chu dan constitution kherna angkineya forum angki khelahi pichi sangkha jako somko le nia pana namsung boina di dai bete wa kuna intu wa kuna chu somko le thumku ma hi pichi PSLFI king doi aji chu pyam tai la ta banga nam le nam kidona ang hi pa na Government of India in Minority Commissioner mi answer ho chu ibeterin ita banga chu ana ipui mangola milang ho officer hall ita banga chu anse do parwa holam kai ho chu tu masanga pumja tham khat keulo anahi ho chu ichi ita banga alo thailo wa chu nam dinman via lam kai ho chu keu wa acha chu ichung thu hau hi government of India het sa ne dinga paran lawa chule abana ichi ang ki form ngal phat wa chu relief agency ang pangki wa India government hanlang adang dang hon ena ki thu pi ho chu KSLF chu agency panga ha sa gan the thu ha jo si jo chana chu anabolo wa ichi wa hi ichi ang ki chai jo wa hin ita bang chun khom na to khom na ho chu an vet wai la o bung kan kum khom the la yong pale di tiang chu church unity discussion yang mai ahin chu factor khat ai lo wai la activity khat a hin adang dang ho chu hi la nam sunga buina ho di chu chalaya chu yung no song noi ana ke khil ho chong la lam kai ana ki man ho yung no song ho to ho lam kai ho chun ke hu wa tharo na thele chamsa na yung chun na pang wa chu de banga chu social concern ho ane ne ji wa hi tu la in jong ita bang chun ipiham relief long chun anki pina hi chun me izol teo win sa jo wa yong hi relief agency pang ki na
chỉ chung chu na yong hi e ho sunga drak hian lang ka ni an lang chi do na pan kila jinga chi jong le abana cham thu koi koi e ho sungan lang e ho ka sa nam se pe ho ki ka jong le to na jo chana chu ki le ya re din ki ko na lai chi chu ke se la activity ai lo la dai lo tu ho acham na ma kan se ti pin chin te ki pa me pu le aban hen May 3 2023 ap hen nam le nam ka hong bui ta ben May te to ha tan hong ki bui ta ben galen hong ki bolu ben na ai le ho in jong hi i zat ham khat zani wal ho in nong ai na ha hla pi o hin it's hi Christian community adinga chu igela hele upai ititi de ha nasa nasa mai na ke se hele chi hi KCLF te lam kai na no ya hi chi Christian community a mun chom choma Christian chan khom pi ho koma I chana na thut no wa hele wa hele hi chi a ko na ho in e hal ha pi na ho wa ko na hi I pi chana pan itina la wa I chan progress umam ti chu mi pi te thading o ma hele ki pa min May 2023 a pana hi hita banga nam so gan thiang ki thuna hi ata ba chu ethno religious tiging da ne to e ho thuna hi ethnic le yang hi pu religious te ham factor yang chu ang hi ki ne to hi lam kai adang dang yang economic factor yang changyam kan khu do yang om ki nun ai pi yang le tu le to isi nom pi no chu hi chi hovin kya la na ho a hin atumin ke sela for him ram nam mi pi consentize bola ki zot na le e ma chu ki bo pun a hin ei ma to ki zot pi agency ho zo si wang chu anaki het sein aum da ho hi te to khana baptist lam kai lang ti chu presbyterian ai lo wai la e si lang congregational is so an lang SG lang han lang pi pi ha ta chu ama channel ti to bhangdana chu ki bola chule ke sirap sunga social concern ti dam ai lo wai la chi group yang chun man chom choma to hubung hole le lo wa British Parliament han lang chule adang dang intelligence group adang dang ho yang chu zo chana chu ki het sa chu hi a hin awin ki hal chung chang nga hi social mobilization ki bola protest ki bola wa hi anakini pun saya sanjong tam ta min gyal jong anaki gyalin a hin tuijing jong agi be se pukatin ahung lung wa jong hi ani aum jing lai tiang chu kan se no mai kan do lo na chu pu mei te khu gal te khu hoi lam khana lai in nam neo cham kha isu se dang le chi chu amount capitalize abo lo ba na religious card ki chi mo wa hindu te khun tam pia India sung na na chu ama ho hin narrative a chu izo lo bu hin e ho a chu la ho in zani wal ki hal ha ki ti chu ba no ya khalo lai hin na hi chi to bang chana thil e hon pan sat na ding inei pau jong chu iman cha theilu bu ham ti jong hi question ki do thei kha hin na hi chi chung chang tho a hi nangin mabana hi EPT panla ding neti am as a KCLF chairman khat hi na ana tua nan do chung chang yang hin adi dia ke selefin MCO All Manipur Christian Organization through he refute wang su ke bol hi MCO president jong ahungin tua
ibe izol te howin amo howin amo laibu ke hal ma jong ase hoyong chu adi puiti media hoi ta akap do wa eta banga chu amon ase hoyo si hi chu chan puran lang hoi lai lai yong le e ki su si pi ve ti hoyo si hi e si em ko lang ho request ke bola mo jo hu wa mo em po ki ti le ibe te ho chung ni thogin yong le Christian pastor ho chu hu wa chu to banga chu he che he a hi poi a di poi ti ho ku ki zo ten tu te dia chu ku ki zo man ji wa chu he ta banga Christian hon me le te temple ho la dang dang ho a ki su se pun ama wang he ho bung ho wang he za hi ke chi ten hoi ten esu sit pi ve ti chu tua em ko ho le ha adang dang tua new media lo chana wang chu ki bol hi na hin yang le elanga thip na chi na ai lo wa le elanga train na ki hi be se lo ja yang chu ala sam na chu tam ta thejin ka hin cha nai tua chu kan do lo na chu kohur ten jong biren audio tape thu ha ta bui pi hin na tu hi chi banga chu KCLF te jong chun chapang thu sein ki seile wa noi Christian community a chu I thu gim now Christian minority hi ji wa ho inong zat ya la pi uti ho chu thut na thei zo si chun ki thut han lang ha pinin ki pin han lang hi thei han lang rally ho ki Sunday yong ki bol han lang wa noi hin ki the thang le hen hichi Christian community aku nang chu pressure on patle to I movement pe no I political movement pe no SA thum na pe no wa jong hi man cha khana tha pi be khana hung pang thei ding ham ti chu gin cha na ka nei ji achu ka hin do he na hichi hi nangin ipit inu am in tu jing zong ge pu la na ama sa nam level holam ka ho hin win se bui pya ti ho hi ki phalam na ki ti me ti ti ase ja cho nam mi za in ko thi na le asa na gan thi na ki tho a holam ka hon hovin le bui pi ve ki ti ring yo chu an ki de be se lo we yong le to a hi ba la le voice song tam pi ki za in chi hi tu ni changin ipi ti dia dana religion ki zo nam lo ham ti ho chu ahum pha na hi chiang hi ki ga da lo hin to a yong hi imalum wa yong hi aban ba na hi un ki boarding chu hi a hin se ma ba Christian work ti jing jong hi denominationalism ama ama ipi pe hama poi la am kana apum pe Christian ki ti yong chu umbe se di lo wa hi ya chu ama ama through ama ama tila khomna za zo chana hi le kha thei thi wang chu ki thode hi chana action la la lo wang chu kya het pu ni yong le anjo ka se ma banga chu tu ni chi ya wang chu ki phat lam na jo ai chu nam gan thi na jo lang jo a chu ipi ha ki giar zo a hu bung lang ipi la ho chu lam kai a hu lam kai loi a ki wang a chu an eti se da ki ha sei po bes te lo chu an hi e che ipi ha bol be thi wang chu hi masang ai future ai plan mi pi ga het thi ding ipi KCLF organization in ipi to gun na nevam ang iga si thapi kinu to a hi le plan hi ho ho hovin hovin ki hal thu do la yong hi civil society ho to ata ki ho wa rally hi chi a memorandum ho jong
through the DCI level ama relevant authority ho jong hi sa ding ti hi helang nga khat chui adang dang hi ai la to social society ibuin ho la ka ni chuan lang cho jong hi pan kila jing hi to kila na hi cho jong hi abana la berin jong akigalin abana chule o chi tule to e ma ho bung chi ki hat chui na nyong le to kho ma e ma ho bung dal ha khat mo jap jing yong chu ai thi lo na ding boina zo ikisudiu lungger ngai naum ja chu ai thi ai le a chung lang cho ai council of churches so zo hin ki bo han lang hi chi ho hi tu le to hi leaders forum he lam kai ho bo tao khom na le forum khana kin ni ho bung ho zaw be se long ta bung da na o me e ma church represent ke bol be se the lo piling ta ke bo the lo ya chu ho bung ho zo he churches ho yo he council ham e pem kha jo he au ma cha ko na chu ke ho no ho yang ho bung ho jo ji thin ji nga chu e chang chu pen ke le jing la hin chang la adi di un chom choma inam mi te ho chen la gan the na ha san na ho voices ang ti nga hele ete banga chu ho bung ho inga get sa tu lon za ka han tu wa Bangladesh a han lang Kolgama han lang chele e ho Manipur langa Jiribama han lang adang dang ha jang heta chu yo sana pan kila tu jing a jang malama hi pan kila jing ding hi ti yo hi ke sirap de ki hutna ta chu kan se no ma hi opening remarks on thiam pat dong nen sei tan chu tiang le tu ong chun thiam pat nen sei kha kin kain do good mong chu he in e ho society hi Christian e ho pa la ki bang tho e wang denomination hi tampi ki su bin na pu chi hi chi thu hi chi chung chang hen zo opening remarks ana sei banga chu hi thean lang khat nen ki khom thele ti chu mi zo si nong ade ding ka ta sanen na mon adang danga pastor dang holam kai dang hon zo hi chi chu ade ding ka ta sanen ele ipga hi chi chu la pathin ho khat holam kai khat ki ti chen set ding mi to kina ding ki de ding ti chu umlo phat hi na agenda chu ahi ahele ipga to ahi char hizat pi ikiso hedem hobung hizat pi ikiso hedem ti nang mamudan ense kino ki pa me ho bung khan na ki ai ma ki khan na an hi be se pun ki patti la chu mission chum chum ho ya chu te to khana salang American Baptist Mission thanglam to mission chum kandan pioneer hung la bunga denomination chum chum hung le ya chu ei ma on ikide wa ei ma ho ki khan chu an ki hipun mission ai lo missionary hon in khan chu a hin ya chu e ho pen masang pe ai cha mission a chu ngu ki khang le nei pa na chu a koi ma hin iti sedam chu ta banga chu khununga mo le mang thi yong di lo e mai ma mission chu nurture ki bola ahin ahin akhi na chu masanga chu mission ho hi ki bung khan na le ki si sit na tu na ki muda alang langa ki muda tu na ha cha alum na yong na tu khang hin eta banga mission ho za chum chum hi yong le ki thiam na le ko khum ni tu khang hi
hung hi ya chu ho bung khat ke ti chu sense tampi za chum chu ma hi gya the hi te to khana mai hi na che da ha ri ki ti chu ti se la be wa nga ata chu hi che lo hi tun mo ke lo khom na dang thim mai su ne ho chu mo ke pu thu ya to ai se ba wa ki om hong te ti yong le a ha na ding be se lo he ama wang chi mission ni ti pao he mo ki pu tu ne he lo pen masang a pa na kum zakhat zakhat waljen an chi ta anum sa ai ta pha na chu azung za ka lo ring ki to chu pe ha abana better alternative om thei lo ring a yong la chun rum ta bui na ki ho zong thei ta kha chu a hi a ye chu organization kha doctrine chu hung ki bang ki lo de ta pa na chu is be wanga practical ha kha ya chu chung vum jo a hi ke vo khom ji he thi ma ho bung khat banga ding yo chu phajadam ti chu KCLF lam ka hi na ke marum gel ka se he chi chu holam kai khat hi na a chu ting le pathin na tong khat hi na a na mu da na he adang ho bung ti ta lovin jong civil society organization lam hi hen lang thal choi ho hi chen lang ipi jong le ho hi tam ta iki su ubin na mi la hlom cha khat hi ubin ki khen kham jong ki mo mong lo te chu mun chu ma iki hop khenu jong hi i hat mo na hi dam ti jong hi ngai da no men chi hi nangin ipitin na mu am ke wangin che hat mo na ding be sen ka gyal po na hi te to khana example kha ga pilang tu chunga me le ten May 23 apana hita banga insu gan the na wa hin organization a nyal cha chai ge ho jong hi azung za ang kut na ho bin ki thu pinan pi ai la akro lingai chu igel ko khat na ipiam tui kai don kai hung ho hi mun khat le ahung a chu mi pi awa zo lo mai thi don kai li la nga khurthing ta khana ahung chu ipia sit no mam ti ke ma la da ne ya chu hi chi hi ke bung khan na le ke khir na ding hi lovin hi cha ho ke ma ngai tu da na hi ai le hi chi organization chum ma hi thalom na hi boina hi ta gel jong chu di mo punte ahin ke ma gelin hi cha ho hi boina le thalom na gel sangin hi cho zo hi thapi zo a solution zo a hi igel zo wa phai dam ti example ka kapi chu tu chunga 2023 mail ha pana buine tu zo wa hi organization ama akim timet pi zo si hin ki thu pi na azo khaman pi hi e ho la anyo pi nai gel ho jong chu India mainland India la so le na ta national and international organization church body hi kino chu e ho la ngalin ho chu mainland India lo le mundanga chu nya ho ki hita hi tu le hintin he cho chun ama level a hu bung mi ho le za kai extra ding an thor ho jo si chu iki hop wile changyam khona hi relief an lang kya yong le na sa ta ichan kha wa hi tun khalle le hung han nang le ibon wa ichan lo hi de wa hi e cho chu gi lai le hin chi than hom na le ipia aphat mo na lang sa nga chi aphalam zo a gela asan ji thi ma chong le kiloi khom ji
het jo chu phajadam ti chu ke ma la da hi adi e pu chi chu holam to kisaya hi na holam to kisaya chu to chu ting le politics langa chu social langa chu to hong ki bang jep ki loading a hin anjo a chu kan mix up kha a hin na holang kaya ise pa chu ken politics lang le social langa chu kana kai mat kha a hele chu question chu ni ve kan do lo he ni ne themin lang to a hi society wa to a hi movement ni hi win hi movement ni na wa hi charge on ip role ane yam chu ting le ipt a role chu kichimam ti chu nen se pe ki no po movement a hi church rule hi hobung tina ita now that organized bo na chu ong hi ama wang politics langa hi ting le passer ho holum kai ho hi nam lam kai ho zo hin iti se dia kailut ding hi amoi kipalam ham ai lwai le pyam khat chu om ja chu kimol the di lo hi izong le e ma le wala chu through sermon ham through preaching ai lwai le through article epi zakaya chu zo chana chu nam pi movement ho chu kita sot jing e ya chu ama bu chu epi ha bom kai ho chu te to khana talks langa Mizoram context se le chun thing nui ho le Government of India MNF le Government of India chu akipatila kyo thelo chu hulam kai hon alang langa hata chu chiwa talks chu hulam kai ho initiate na chu political solution hu hungu mai yo a hi context chum tabang dane no no yo a hi political talks hi SOO ho le tua akene pipin KZC even civil society ho jang pangbe se lo apan wanga indirect nga pang ti tabang ake se la jang chu taba indirect ya involve dane kyu me ama wang chu kununga tu chung nampi conclude machun ke ka chi di pu na hin ka tu za dan chu hele eta banga talks ahin people's movement ang ngai le holam kai ho jang involve sa te ti yong chu voice aging ti yong chu na ki jan e cha de nga chu yinge holam kai di ja pona ta jong agel the ta jong I ho la jong om da pui amo jong chu to take them into consideration ai lo vai le into the ha ikhra jong chu loi lu jong le CBS ponte ti hon chu ken jong ka ngai dan hi to ai nation building tile na pu eho context in say le nation building ibe te ti jiwen milong te na milong te chu milong te chun nagalim for Christ ativin na campaign na bolun thal him le thal mang cha en eho society sunga mi izanam khat na kai do ben ama ho naga nuin a sa on na ana hat ma ben eho church to khan do nom pen chu eho eho nam sung jong hi hi to banga chu kisim phat theina ding le ki hui tup theina ding a hi church in ep role play the a dem to ibe te ho wang chen nei le mi yo sin het chi du chu hin adi lo wa phalo wa ki mang wang chu ai ta chu chu pi chi ta ai ji chu pam te le Nagaland for Christ wa ama min missionary chok moham til ama asunga thil chum zo ke bo ke ti chu e ho boring jong de be se pun ama wang chu e ham tai le holam kai hon
abol thiu chu ipyam ama hobung sunga lasata namping ai lut na le zakaya tabang mi tasat na chong le tao pia chong le tir ko wa tabang wa chu aye chu holam kai directly involve pong ting le mi si na yong akchang thi ama wang chu unung society hi ong mature ma yong le to isi yong chu directly involved yong imo punte ti chu ka gya dan na hin tun movement ke self in etabong akibol hojo si yong hi nam ngai lu na consideration na hi pang jing jing hi aje chu ma ho bung bu le boi pi lo wa society dam mo na ve si na cho a hi jong hi panakila jong hi nation building jong le ho bung hon education school mama ke bo jong hi ke ga da na nation building khat konu nga dam kai sim do na a jong panakila ham ti ha chu ka ke la hin to a hi da mi pa ho hi mi pa ho zo si jong hi ta nam lam nam nam na tong aki ho bung mitiam se nga chu ibon chawai nam na tong ito da na bo chu emphasis chum me ya chu te to kana ho lama jong hi holam kai ho hin ho thu do la ete banga ete ham ju kham sa kham za kai apalo yausa kuna ki kang sia ding akiti hi sitian pa sim do ring chuang hi civil society an lang thing no song no ho yong le amma ho na to na chu le to ask the government for an alternative government government nin nei pu da no hi adi pon ke ho atum ke wai pu nge ti chu ama ho voice ang hi chu ta banga chu student movement hon nang pi yong la bo na hi ke ge ba na ram na to minu mi pan cha te hai ta mi za ji mi gin ji ngai lu ji chong le ko sa ji acha teo pathin gin na to ke na an khu khau jong hi nam na to le kha thim ho jong hi le kha asma sin ho jing jong hi nam na to ibon chawa nam na to danin kasimin ai la ka sei ki lam la ka thi pun nang tin na gelam ai adi e pu chi chu adi in ai wanga chu adi in a hi zong a hi in na hi zong le tu la ya chu x ti ti dia anato ti dia a result hi mi zo si na ke ve a result hi in na a ka het thading ga amu thading a chu ho ho lam kai ho ti dia church in tu chung i movement we chung chang thu hian lang aji chu kum thum lang hong hi ta pha na hin ichana i ho in zong min hi za hi ha hla pi wa KCLF in ep bol ham na church in ep bol ham ti zong hi ki do the ya lom ta hi ji a chu chi ho chu ka hin do na hi in tua chu i society ba hi hobung lang chu hobung lang chu thu chu mi tale adang danga zong hi khanin DSA abol thi khanin khat abol khanin zong aga bol nang tui kai tam ta na sei chu adi na en a hi wangin mun khana no tha di khadom phat le chun neu cha cha chu khop khen na ai le ki no tha zo ki lo hi na i chu to bang jong chu a ki ni society ba hin chu tiang le tu adi set hi political movement nei la hi ubin chi movement pe no hi nangin holam kai khat hi na EPT na mu am ke pam movement hi nei lo thi lo hi ya chu ya ho exodus je ma jong
mo pathinin ami te kan thina ho gan thina ko na alha do num ja chu mo si chu mo si le aron chu parau koma sola keima lungmongai ho thini ring kamite sovereign let my people go ti chu kim kan se political slogan masakpin lo in te ti ya tu chung jing a jong hi azo I say ma bongwa a factor even I le religious factor ethno religious jong le economic yang hung ja tin hichi pathini ho na ho attack on ki bor se velo chun number 1 na hoila lai byang jong le hobin hi target masakpin ai ya chu to a hi movement hi byam tai le akitaw na ubung tina holam kai na akitaw na pi pe ni byam tela pathin ke ho yo no ma lungmong hamonga ka na thi dio gam tum ni pitawe separate administration atuma ke wai hom na nei pitawe ti chu akitaw na jing chu hi hobung tina pasor ho makai na chu he chu kitaso ya chu ka gyal da na chu holam kai hon jong cha hin active role align aka jong le ipiam galam kai ding ni mi ho isit na kan jong aumin holam kai ho to se ga vele chen tam zon thal traya pi ding yong chu kim khan reversal of rule jong hi hung di lo yang aumin akipu lak dan chu IP yang lai aga hin yo chu thal dom ni yang chu te di lo hin yo da po na na sana chu akaw le ilam kai ho ai lo wai le amo po ho chu hitabang bol ti na idi sa ho chu kise ama wang chu se ma banga ichi active ta lunggel na le decision making body ama hon jong lunggel la na ni wa yong le chin anjo ka se ma banga chu welcome step inte tun jong lung thim le za kan jong ki pangjing e cha chun uh, jong le ti aki ki cha pin wang che le number 1 nam lam kai ho a thema chingan about thingan chu inevin amo za ke pa ilungjong amongin payang ki pain na saten asai te bol thi tam pi nevin mo za pathin yang thangwa ve amma bo hi a ko khar hi u changga experience hi yam tai la tabanga thi manlang ching han lang hat yang la APT sedam yo ingai now tidam I culture wam zuwa hong ke pana to ang hi tiang la hin ikinap na le ipha ho hi ang dai jin pathin jong hi kison do ji te dam ti ong he ki gal jin ye chun tu changia hi e ho hat na le e ho chi ne ho thi bu ga la hoi do hi pu vin pathin god factor ki ti pa wa he olam kai ka hi le le hello vin na lam ka ho zo si hin chi hi consciousness hi kini hanlang hi le amo chu pastor hi wan evangelist hi wan missionary hi wan tin hi lo ai wanga chu bang commitment to Christ ai lo wai le za ka hi pathin sung pu min dong le to asang a zong pathin chi na le fa na pi ja ki dam ti ikin na ki se tu chung talks lam kai ho e ho palai ho to MHA palai pa Delhi date 6-7 aga ki ho na wa MHA palai pa ni hin don but na ho ji a jong chu nam mi pi te hi kinep na nei ta lo loi jong na
ata san jong ừ kinem na lai jong chu tiang le hi to bang zo hi ti a alam kai hon explainable no ata san no ata san lo alung hang a thasi iki kim ke hin nam khat hi ji wajan hi chi ho ừ balance bol na dinga chu charge in ep ep na bol the di ham ho ho bung lang ta ki sai hon na lam kai ho chỉ hi toàn nó xì mà bằng chú tu chung tóc à hin GOI LOL MHA hoàn hết tập bằng hỏi hi thì pun te tiêu cho amo government plan amo ikara sei bo hin ai thi lo hi pun very legitimate and very practical hin ke wangen kalung thui na mo mong in chi khat dam pun amo pi din yo hi di pun constitution a idin dat wa e ho ikip lung khat ta na yum pu wa le i chan diu chi chan tu di ji nam tiang ke wangen ibon chawa hoita igel tu wa chong lo kinam na ni diu hi kadi se in chi hi aji chu numeli te pa izol te le bi te banga a gam me pam atuma country ki thum jong a hi pun within Indian constitution na i thum ding dol ta i ding dol ta chu ipira chandal di hom ti chu kema kakinem ama bo hi chai ki chi the di wa he la hi chi igini za ho atum koi ma se pu te holam kai ho yong te hi chu tu chunga mo e ho pe ha e su down na the di pam ipira na the di lam pi che la sumla pa ya thang ko la judas iskarat nin pakai yeso dang ka som thuma akizu tabanga chu kichi tabang ho chu ilam kai ho we an bo lawang chun kicha wang chu ibui we achi tu wa ila number 1 hin tin e ho la chu somla pai e mi te ho di midang namdang de jong le e ho ni ha te be se ji win ka ni bo lo win min imin sa na lo ho jong hi tam pi tu la ya hi me te hi tu la ya hi national issue to kirana hi sum bribe ball the ta lo hi they are awakened already amo I khang do ta chu i hoi ki khang chi zo hoi ta zo min sumla pa ki zo la de zo hi ki cha ro min ama bo hi cho ha hi I do zo po wa la hin pidai chanda de hon pidai mura de hon ye chun lam kai ho ya hang sanu min tin lam kai ho ya na satan hon pong vin tin tu to a state hi a bor thi pathina tu na ma a hin ama abu isima banga sumna pai hon ki par kha de bo e chile le hin eti arsa hina adang wang chu ko ka sap po ne e ki pum ko wa la chun imu te de we tu lai ta society hi ve na hi le galte ven narrative khat hong si ma hai jong le hi cha chu ki hla pai pai yang ata san pe na ki pang ki ji to bang jong yom ji ven na pu ichi masang la ya chu zat len nam khat na tha no ma hi le atui don na sunga poison sun pi in hello a well sunga poison sun pi in anakiti hin tu khanga chu zat khat nam khat chu na tha chai no ma hi le alung thimu poison ball in kiti in hi chi hi galte avin a chi pi win na narrative khat hen siamun ilung thim ho hi ama ho thu to ai control dan to bangun umin ano phale kina sa thi ano phale kinil sa thi to banga hi narrative hen bol ji ho hi ewan ita san ji so tiang le I hat danu I hat lo danu SA movement ne bangu chu imu lo di ho ki san ge chu ama hon influence ei bol thi wi na society wi ichi ho to banga chu ti ti di ha ho thla bai I hi uwin
hi chi chung chang to a hi ipi ho lam kai khat hi na ipi na sei no ma à phải cái chi nó sẽ chắc chú cái họ mới tìm một tập thêm đa này làm này hin chỉ chú overcome bỏ thì number one là chú kita asan tu na ngay mhm ai hỏi kita asan đi vậy mhm ya chú mọi ông ta asan theo tiếng ngay là mọi dấu trả lâu đi vậy hin ya chú anh na approve evidence imam lo vậy thì mô ta sân sân lâu đi ngay ấy chú mi game plan chú satan rằng ấy họ Christian thế là mi rồi là pin situation ấy họ giờ chú ít cái gì thế giờ chú ít interesting lâm cái pa chân say mong hơn nào hay là vậy abo mong năm thì chú evidence là vậy là mô ta sân sân lâu đi tôi làm được hỏi thì bây giờ phải sao lâu đi vào chú mi pi te ho na sata di ja ai di ja amun na lam tai jaum ja ram ka hi hang san ta pa na ngai jin mi mhm dang lung hai dong le he ti de hi ti ti hi kita ta lam kai hi ja ram ka hi ki siap do ngai jin tiếng chu le thu thu lam de han lai pi dong le cho chu chang yam khana mi pi yong chun hichilam kai pa chu ado wa aman hoi tai hiu chin te chun mi pi yong chu chu ti be sa tabla be be se pun te ti yong chu se no mo he ai ho hi ai ho lam kai hon thu sei ting le ai ho lam kai ho chu kita san ji lo midang khat na sei ting le kita san ji ti jong o min na pu ji chu he chi ka a chu aneu neu a ji jong chu nan tin ai wanga atam zo a hlang pi event na a hi le e a pa chu ki sei phagu lovin mi a pa zo chu ka ki sei pha e a pa sei shit na ki mang te te ti to bang e ha bol hi chi hi ibo lo hi hoi tai tha gel ki diwa anave zo si dinga kin dong ga tim na hintin to a pu nang khain do anom chu he le inam sung hi se hoi hoi thei cho hi in adam lo hi in na dam lo ti dan chu ki thu to chet lo hi ki thu to chet jong le han chu izo diu hi tam be se lo hi hi china ka hen to hen abang khat nam sunga hi abang khat nin alung gel an dei dei se ji a khat le khat a ke thiam thei khat nong chun ke thiam lo ti hi social media ho a message khat ji a jong i ka a ki bung khen na ho hi an ji in chu ting le gam ga het do thei ding chun to ai tha khat chena yum lo gu lungel za chum chum thil a chum chum a bol gu to bang se chu se do pai jep do hi wanga cha sunga hi boina ta hi inei hi mu the hi in hi chi thu do la hi ho lam kai hon EPT pan na la wa hi chi nat na ho hi na su dam theina dinga hi EP pan la theina ne yo so le EP na to gun na ne yo bam chi ho su dam na dinga hi to gun lam pang ti chu item na secondary nam trin tin to na san nga hi strength do hi capitalize bolutin weakness you say la unending chu langkana chu now chu ai say ai la ki holum lo be ti a to ai hin ti say a cha phachum dum lo hi chu ti sanga chu we need to capitalize on our strength ya na ikitu na ho te do kana ikibum khana sanga ikitu na ho hi ha si zo di tutti ai petrai se borting ai le hin que nai che chu ya chu ya alang alang lang te sa lang te ta ikisi ho he igin mo tu na o min tu sa nga ama ho to ikiba na o e ho su ka se di ma lang chu ai lo ba la ho bu ho jo ikiba na ho i ha se jo ai le kikinai ja ba hi tu i ho nam pya de nga jong ge no mo hi ilam kai ho jing jong hi i asit na lang abui na lang ahasa na lang siya le chun unending a chu ti sanga chu amo a positive
strength aphat na lang zo hi imu ho hi ha se ya cha chu na sata tir khowa changyam khana chu am ho yo mi he mai je wa chu koi ma cham kim kim lo ya chu ta ba chu ki tir kho tu la hin chi hi nam pi dam na hi de ham ya chu i ha na ho a positive side la ho hi disseminate hi i ha bo de hi pinap lang na ki te ho hi yan lang social media mo pu no ho jing jam hen helam pang hi focus lovin strong o ya na ho ya isko mo I lo a future ano nung pa ahoy nung pa yo khu focus o tin trang khu ha se level mi pi hi i hoy lu jo the do ni a chu ti lo wai ben kinap la na lang ai se ya ipipya me se le chun ha kwa pa lo ni ja ram ka jang chu boi thi chu sang a chu se ma ba nga hichi hichi chi hi ho di nga hi ipan sa la the wi kinap la the ri tai hichi kinap la the pillar ho chu ha ta tu dio ha ha kwa kwa dio hicha chu yo na sata kan la khom dio hi ikri sa vin chule hichi na di nga zong hi ke selap jong hen yo chana conference building ai da wai da eta banga e ho amun mona social civil society ho han lang chule so han lang koi koi ho yong de gachia gatil khorin ti ho hi plan hi jing jing ama bu aka wa wa le line hi kam de bunga ki muji ko na ile a abona ki chun te hi la yin jo chana bang chu chi ki masat jing ka ko ki pa me pu question nong hi kana question ti hi ka set di ji lo hi na ta ki discussion ta ma ki chi ji hi ji in the bridge te a he ya chana ne ne thi men lang mi him hi khat ki chat khat in lo wa ai jong le pathi ni mi zo si ne ki chat su ke hi na ji a chu charge in hoi ta charge in hoi ta e pi zo si chu aware hom bol ting le to an jo ai na sei suma ki khep thla na ho chu ting le khat ki zo khep na ti ho jong chu om loading ka ta sanen ji chun charge ho bung lama ho lam kai hon jong a charge a chu I bon wa chu charge khat hi lo la charge khat na member I su ke ven na I chi ho jong hi ta sa thu yan lang thagau ta sa hong cho chi khom ngai hi ji chun na I chi ta sa ke bai hom na langa jong hi focus pi on ti chu lam kai ho ho bung lam kai ho ko ma the bridge ten khatao now appeal ka bol now hintin a chai na a ka hen do nom chu concluding remarks to ko ma on ICP thi hen char society wa tua khangdong chapang hong khang lin ding khangdong chapang teenage so hena tu lai ta hi leisit huinon dan to hen event na ai le ho in lang sanga chu khamna thei lamai ke hi atam zo en ama ho ding a hi hen lang ke ke to khan do nom chu khangdong ho hi ta sa hin ko a hi khangdong ho hi sit na lang hi in akai hat zo a hi in na chi khangdong ho khangdong ho hin khu sim phat na dinga achi jang theina dinga chu charge and roll in ta ni na hi chiong chu nei sei tha pi wen lang chu teng le nam lam kai ho ding ni nam mi pi te de ta te bon chawa dinga ho bung lam kai kha hin le KCLF chairman hi na a ip thu thot message na pi no mam Pamin pa ai lo la concern raise ki bor khat che le khang ba ni kam phila ma na sata na ki pitawi ti adi mo mo hin even I la ti chu hi tho very alarming percentage ma self style ki bor lang da
210 tidam 110 tidam khatwang chu geyo mai thi ta achi sot dawang chu ibui che di wang chu yong le to changyam khana hi hobung tina tauna kyolowa sarmana zakayong hi pasal ho hin na sata isin jing chong le tu to hi mission yong hi mission ti chu polanga missionary sol le pu mission na to na simlawa igam sungai chano igam sunga mi tampi damun zona chitring chi yong ger kho loi the poi tia chu to hi gamsung mission kiti hi ke sela finjang focus on ki bol ki na ai the ai la hobung i mission na to naw hi 50 hi polanga namdang pathin thu jalo ho koma invest bola another 50 hi ei masunga kamthei bol ham cha te ho ham ai lo wa le thil chum chum ma abui ho hi bola faram ti hi tu lai ta hi discussion bo changyam khana panna na achi lai ta wang che hi ya chu ya selap jong hin yo chana hi gamsung mission ki ti hi focus ung ki bol pan chu a hi chiang hi langkhana chu kim khatwang chun pathin thu tung dâu đi nam ai là vai lễ hồn ai ta bằng ai mò sung lại lại ya vật bé sêu dòng là cô là ngà hỏi ai mò bún hỏi full dâu đi nam tia question raise ball lại dòng ông đã bún aji chu gam sung mi sana hi sumla pai chuat khat sa nga pasal om min evangelist om min tia se yong chu om da pun di yong di thove aji chu gam sunga wedding yong chu pasal le evangelist ho chu pola nga pathin thu jo lo lai o se pi nga chu missionary ti ho chu aji chun ai pi yong la tu la twa chu ke se la pin athu dan hi learning hi to kilhona hi isigam sum mission hi unki bola mi jaram ko jong ki goya rehab jong hi to sana ita banga mi ho a ho na tuma ki bol jo hi jong le a bol ho loi jong hi changyam khana hi training le ai lo wai le til khona le pi bola farm ni chu hi ji to kilhona in sum jo si obung tina hi na sata chapang gel khona le changyam khana heart investable di wa hi thang ko na yam ka hi hoi kin pi no hin amo in ho si na le society future lo hi ya chu mi nu mi pa sumne pai ni ho han lang chong le pi yang le changyam khana hi ipan kho mu wa gam sung mission ti wa hi di ta te ho e nasata masanga sanga igel kho wa pha dong pi wa mai cha no sim pi wa chong le hita banga ki bul kho jo si jo hi pya murana ai lo wa le vet khir ne be se lo wa het khin ma to ki na hi ki thua veng sunga khusunga hobung sunga in sunga ta chu pan la khom ding pha a hi ti ang chu nam pi ai lo wai le hobung ho ai lo wai le mi pi te ho ko ma im na le tao la kai nei no ma hin hi chun masanga sanga igel kho na onum jing jong la masanga sanga chi cha teo ikhunung ding ho hi to hi avela ai lo wai le a kho zo ai gel kho di hi
ikin sa we ti chu a chai na kan se nom he ka ki pa ya ki pa mai pu pat sot ta na pat nei pi zin avelen na chunga ki pa tu the bridge menen khain sei ki nen patuma ban nong le pathinen nana to naw lam tha zo siwa pathina bu untin nam sunga ta sa he an lang thaga wa hi jong le ki khel na hin pulut thedingen pathinen KCLF na organization hin nang man hin pathina bu ta hen ti chu chaina a ka ga sei do hin tin